Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfelo wethu uJesu ozayo masinyane. UJesu uyabuya bathandekayo, uJesu uyeza futhi. Kasethuselani, kasigwajisani. Kuliqiniso, kayisonganekwane. Kwelinye ilanga uJesu uzafika khona la. There is a day coming when Jesus shall descend. Ya, kulabo abadangeleyo, abahlukunyezwa ngumhlaba, abagulelwayo, abadabukileyo, ngicelani ukulinikeza ithemba. uJesu uyeza futhi. Zonke inyembezi zeminyaka zizokwesulwa nguJesu. Sesihleli noJesu ingunaphakade. Kukholwe khona lokho, kwamukele. Duduzekani bathandekayo enkosini uJesu. Ya, duduzekani. Kwelinye ilanga uJesu uzabuya simbone ngamehlo ethu. Haleluya. Singakangena enkonzweni yelizwi lanamhlanje, kasibe nelizwi lomthandazo. Baba oyingcwele, ukhona ngikhaya ezulwini. Baba, siyabonga umusa lothando lwakho olumangalisayo, ukubekezelelwa, sigcinwe siyizoni, singathi singabantu abazwayo. Wena usazi ukuthi akulanto enhle ngathi, sibabi enhlizweni, konke ukwenza kwethu kubi. Baba oyingcwele, sithethelele, sihlambulule konke ukungalungi kwethu. Sinikeze imfihlakalo yelizwi lakho, sisindiseke umusa ungakavalwa, singakazunywa yikufa. Sitolikele ilizwi lakho, sinikeze njalo ingqondo zakomoya eziyizo ezikubambisayo kwakomoya. Ngenxa elihle igama lomfelo wethu uJesu siyakhuleka, amen. Siyabonga abathandekayo. Namhlanje sizobheka uRomans chapter 5. Ya, lingakhohlwa singaphansi kwetheme esigijima ngaphansi kwayo etshona Christ our righteousness. uKristu ukulunga kwethu. Haleluya. Lizakhumbula ukuthi sigcine sigqiba uchapter 4 where Paul was defending justification by faith. Ya, kuchapter 5 lapha kuverse 1 to 5 uPaul ukhuluma ngezithelo zokulungisiswa kwethu, izithelo zokusindiswa kwethu. Omunye angabuza ukuthi kanti justification by faith ilezithelo yini ndlovu, njengoba ubungathi ulahle ivangeli lemisebenzi. Zwana la, ya vela ngixolisa ukuthi sisindiswa ngokukholwa kuphela. Hayi, lapho uPaul ukhuluma ngezithelo zokukholwa, izithelo zokusindiswa kwethu, justification by faith, yili ivangeli elithelayo. Ya, yili ivangeli leBhayibhili elizaginya wonke amavangeli. Uyabona, nxa ulelinye ivangeli lakho, okunye okulivangeli kwakho okuchumayelayo okungasiyo righteousness by faith, yazi ukuthi asovangeli. Vele righteousness by faith iza kuginya konke. Ngamanye amazwi, izasala yiyo yona yodwa ephilayo, eyiyo esindisisona. Uyezwa yini? So yili ivangeli okumele silamukele lona leli. Zwana la, ngifuna ulalele kahle indlela uPaul abeka ngayo izithelo zokusindiswa kwethu. Zwani order yazo. Verse 1 kaRomans chapter 5 ithi, ngakho-ke njengoba silungisisiwe ngokukholwa, silokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Verse 2, esifinyelele ngaye emuseni esimi kuwo khathesi ngokukholwa, njalo siyathokoza ngethemba enkazimulweni kaNkulunkulu. uPaul uthi yena, njengoba silungisisiwe ngani bathandekayo? Ngokukholwa, hatshi ngemsebenzi, kodwa ngokukholwa. Number 1, into esilayo nxa sesilungisisiwe, uthi yena silokuthula ngeNkosi yethu uJesu. Haleluya. Number 2, simi emuseni. Number 3, siyathokoza enkazimulweni. Uyezwa yini? Phela izithelo lezo uPaul uzibeke nge-order yazo, ngokulandelana kwazo. Ngeke uqale ngesokucina kumbe uqale esenta. Hayi, ziyalandelana ngendlela yazo. Kuqala ukuthula ngeNkosi yethu uJesu, kulandele umusa. Ya, simemuseni, siyathokoza enkazimulweni. Uyezwa yini? Asibuyele evesini. Uthini uPaul? Uthi ngakho-ke njengoba silungisisiwe ngani? Ngokukholwa, silokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Ngamanye amazwi, nxa usulungisisiwe ngokukholwa, uba lokuthula impilo yakho yonke. Zwana la, ngifuna ubabe lokhu. Zwana iBhayibhili ukuthi ithi ukuthula kuvela kuphi. iBhayibhili kayithi ukuthi ukuthula kuvela ngemisebenzi yethu emihle. Hayi,
futhi iBhayibheli kayitsho ukuthi ukuthula kuvela ngokugcina umthetho, hayi, kodwa iBhayibheli lithi ukuthula lokhu kuvela ngeNkosi yethu Jesu. It comes through our Lord Jesus Christ. Okutsho ukuthi ukuthula kuvela ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. Ngamanye amazwi yikwenza kukaJesu lokufa kukaJesu okusilethela ukuthula. It is the doing and dying of Christ that bring peace. Yeah, not our good works, not our performance, man, but it is the doing and dying of Christ that brings peace to us. Hallelujah. So madoda, uRomans chapter 5 uphethe imfihlakalo enkulu. Uthi uPaul, njengoba silungisiswe ngokukholwa silokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi uJesu Kristu. Ngifuna uyizwe kuhle ivesi le. Silokuthula ngeNkosi yethu Jesu Kristu, hatshi ngalokho akwenzayo khathesi, hayi bamba la, kodwa ngalokho uJesu akwenzayo kudala le 2000 years ago. Yikho phela engekho ngasiphuca lokhu kuthula esinakho kuKristu Jesu. Umuntu ongakuphuca lokhu kuthula nguwe, ya, nguwe ongaziphuca ngokulahla ukukholwa. Kodwa as long as uhamba ngokukholwa ulokuthula ongapheliyo loNkulunkulu. Lesi yiso isithelo sakuqala uPaul akhuluma ngaso. Ibambe Paul lethu ukuthula esikuthola ngokukholwa kuKristu Jesu. Asambe kuverse 2. Siza ukuthi ithini indoda eyahlangana loJesu esitaladeni saseDamascus. Ya, uthi verse 2. Esifinyelele ngaye umusa esimikuwo khathesi ngokukholwa, njalo siyathokoza ngethemba enkazimulweni kaNkulunkulu esifinyelele ngaye. Ubani? uJesu phela bathandekayo. uJesu ofanayo oyikuthula okuvela kuye ukuthula kwethu ngokukholwa. Ya, uzakhumbula ukuthi uJesu wachiye 10 kubafundi bakhe. uJohn 14 verse ngelika 27 uthi yena, ukuthula ngikuchiya kini. Haleluya. Ukuthula kwami ngilinika khona, kangiliniki njengokunika komhlaba. Hayi, lingakhathazeki enhlizweni zenu njalo lingesabi. Haleluya. Sachiyela ukuthula bathandekayo ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. Haleluya. Uyezwa yini ukuthi ukuthula lokuvela ngaphi? Kulabanye abantu abacabanga ukuthi ukuthula kuvela emalini. Uzwe kuthiwa ngingaba le mali so vela ngisakhulumi lo muntu, hayi angisakhulumi lebhari. Hayi, zwana la, uyahawula. Uyezwa yini? Ucabanga ukuthi ukuthula yikho khonokho kuthiwa liBhayibheli. Leyo yi-selfishness le-pride. Uyezwa yini? Zwana ngikutshele, Jesus is the source of peace. uJesu nguye umthombo wokuthula. Yikho lapho esikha khona ukuthula kuJesu. Uyizwile yini ukuthi iBhayibheli lithi ukuthula sikuthola kuphi? iBhayibheli lithi ngokukholwa. So madoda, sithola ukuthula ngokukholwa ngendlela efanayo njalo ngokukholwa sifinyelela kuphi? Emuseni. Uyezwa yini? Uyezwa yini wena oyehlukanisa iBhayibheli phakathi? Phela kulabantu abalengozi abacabanga ukuthi uNkulunkulu uyatshintsha indlela asindisa ngayo. Uzwa kuthiwa ku-Old Testament basindiswa ngokugcina imithetho, kodwa ku-New Testament sisindiswa ngokukholwa. Tolika kabi iBhayibheli wena, wezwa iBhayibheli ngabantu. uNkulunkulu akala fashion njalo kadevelopi. uNkulunkulu indlela asindisa ngayo iyafanana. Ya, kwakungokukholwa ku-Old Testament uNkulunkulu esindisa izoni, futhi kungokukholwa even ku-New Testament uNkulunkulu esindisa izoni. Uyibambe khonapho. uNkulunkulu kafani lawe, kala fashion. uNkulunkulu atshintshi ingqondo yakhe. uNkulunkulu uyafanana indlela asindisa ngayo. Asibuyele evesini lethu. Uthi uPaul nxa zwana ukuthi uPaul uthini? Uthi yena uJesu efika la emhlabeni, he lived a sinless life. Waphila impilo engelani? Engelasono, esebuntwini. Ungafunda iBhayibheli yakho ku-New Testament uzathola ukuthi uJesu kazange aphila impilo epheleleyo ngamandla akhe njengomuntu, hayi, kodwa konke wakwenza ngomusa kaNkulunkulu. Mana ngikuhlephulele mbijana. Zwane enye yamavesi engiyithandayo. Before ngifunda ivesi, mana ngikutshela, uyabona ukuthi into enkulu kakhulu eyenziwa nguJesu emhlabeni yikunambitha ukufa endaweni yabantu bonke. Hayikhona ukufa kwakuqala, hayi, kodwa ukufa kwesibili. Wayingisehlukanisa.
yikuthi ukufa kwakuqala lokwesibili akufanani, uyezwa yini? Abakholwayo bayafa ukufa kwakuqala njengabangakholwayo, kodwa abakholwayo ngeke bafe ukufa kwesibili, ngoba Jesus tasted the second death for them. Uyezwa yini? Abakholwayo ngeke bafe ukufa kwesibili ngoba uJesu wanambitha ukufa kwesibili endaweni yethu. Ngihamba uyefunda uRevelation chapter 20 ivesi ngelika 6 ithi na babusisiwe futhi bangcwele labo abalisabele kuvukeni kwakuqala, ngoba phezu kwabanjalo ukufa kwesibili akulamandla phezu kwabo. Ngifuna uzwe ukuthi uJesu wanambitha kanjani ukufa. Uyazi le ivesi ngiyithanda ngeKing James Version. Ya, zwana ukuthi uPaul uthini. Hebrews chapter 2 ivesi ngelika 9 ithi na but we see Jesus, who was made a little lower than angels, for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, might taste death for everybody, bringing many sons to glory. Angiyayiphinda mani imnandi ivesi le, mani imnandi ivesi le. Ithi na but we see Jesus, who was made a little lower than the angels, for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, might taste death for everybody, bringing many sons to glory. Hallelujah. Ngifuna igama elithi grace. He, by the grace of God. Uyabona umusa wenza kwenzeka ukuthi uJesu agcwalise intando kaNkulunkulu. Yiwo umusa ofanayo ofinyelelwa yibo bonke abalungisiswa ngokukholwa, enabling grace. Ngamanye amazwi, the grace of God enabled Jesus to taste death for everybody. Kungumusa, kungamandla kaNkulunkulu awenza uJesu wanambitha ukufa endaweni yabantu bonke. Ngamanye amazwi, ibala elithi grace lilencazelo ezimbili kuNew Testament. Okokuqala, umusa luthando lukaNkulunkulu kithi ngokuthuma indodana yakhe emhlabeni ukuze ngayo indodana sisindiswe. Hallelujah. Asifunde ivesi Ephesians chapter 1 ivesi ngelika 7 ithi kuye silokuhlengwa ngegazi lakhe lokuthethelelwa kwezono ngokwenotho yomusa kaNkulunkulu. Hallelujah. nguJesu lo, kuthiwa kuye uJesu silokuhlengwa ngegazi lakhe lokuthethelela kwezono ngokwenotho yomusa kaNkulunkulu. Okunye engifuna ubambe lapha yilokho, ibale lithi grace, umusa, litsho amandla kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, ngamandla kaNkulunkulu emuntwini olungisiswe ngokukholwa. Lapha sikhuluma ngezithelo zokukholwa, i-justification by faith, ivangeli leBhayibheli, indaba ezinhle ebantwini bonke. Omunye umhlabeleli uzathi yena batshele abantu bonke amazwi okuphila. Zwana la, ngiyithanda lapha ingoma le, zwana la, zwana ukuthi uthini umhlabeleli, uthi batshele abantu bonke amazwi okuphila. Zwana ukuthi alethani, uthi aletha ukuthula wona ngoJesu umsindisi, uyahlambulula inhliziyo zethu. Ungahamba kulesinye istanza futhi esithi yona ngamazwi omusa ayangifundisa, ngamazwi amahle wona ayamangalisa. Zwana la, izithelo zokukholwa akusizo zabantu bonke, bamba khona lapho, kodwa ngeza labo kuphela abakholwayo. Wena ngeke ube lokuthula loNkulunkulu ngaphandle kokuthi ulungisiswe ngokukholwa. Ngifuna ukukuncenga, ngifuna ukuncenga bonke abantu abangakamukeli uJesu njengenkosi lomsindisi wabo. Zwana, ungalindi, ungazenzi izaba, ngoba ngeke ube lokuthula nxa ungelakho ukukholwa. Uyezwa yini? Izithelo lezi esikhuluma ngazo la ngeza labo kuphela abazuza amandla omusa. Hallelujah. Munye umhlabeleli uthi uphi Nkosi lowo moya oPhawuli oAbrahamu owathambisa uPhawuli wazuza amandla ezulu. Hallelujah. Uyabona amandla ezulu
uwazuza nxa usuthanjisiwe wakhithika inkwethu emehlweni. Wayifunda yini iBhayibhili yakho ngendaba kaPawulu ukuthi wathi esemgwaqweni weDamascus ezitshaya umuntu ozwayo esiyazingela amaKristu, iBhayibhili lithi watshaywa ngumbane wawela phansi, kwakhithika inkwethu emehlweni kaPawuli, kwafa yena wonke umina, kwafa konke ukuzethemba. uPawuli wazuza amandla ezulu. Ingoma ithi amandla abe ku-Elijah asaphela yini namhlanje, akhazimulisa uMoses, uJobe wabekezela. Haleluya. Wena nxa ungakamukela uJesu, zwana ngikufundela ivesi. Zwana ngikufundela ivesi. Nxa ungakamukela uJesu, zwana ngikufundela ivesi. Ngamazwi kaJesu, Mark 16 verse ngelika 15 lo 16, ithi wathi kubo, hambani emhlabeni wonke litshumayele ivangeli kukho konke okwadalwayo. Loba ngubani okholwayo abhaphathizwe uzasindiswa, kodwa lo ongakholwayo uzalahlwa. Uyezwa yini? Laba yibo abathola izithelo esikhuluma ngazo. Abakholwayo babhaphathizwe, iBhayibhili lithi bazasindiswa, bazakwamukeliswa ukuthula, bamukeliswa amandla ezulu. Haleluya. Manje ngizakufundela ivesi ekhuluma ngokuthi umusa lowo ngamandla kaNkulunkulu. 1 Corinthians 15 ivesi ngelika 9 ithi, ngoba mina ngingomncane kubapostoli, njalo kangifanelanga lokuthiwa ngingumpostoli, ngoba ngahlukuluza ibandla likaNkulunkulu. Uyamuzwa yini uPawuli? Ngamanye amazwi uthi ngizizwa ngingafanelanga ukuba ngumpostoli ngenxa yenkambo yami yakuqala ngizingela ibandla. Zwana uvesi 10. Zwana uvesi 10. uPawuli usebenzisa ibala elithi kodwa. Uthi yona kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu, ngenxa yeni bathandekayo? Kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu ngilokhu engikho khona, njalo umusa wakhe kawubanga yize kimi. Hatshi mina, mina ngasebenza kakhulu kulabo bonke, kungayisimi kodwa kungumusa kaNkulunkulu owawukimi. Mana mphindi ivesi le mnandi lokukholwa ukuthi kulabanye abantu abangayizwanga. Zwana uPawuli ukuthini? Uthina kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu ngilokhu engikho khona, njalo umusa wakhe kawubanga yize kimi. Hatshi, mina ngasebenza kakhulu kulabo bonke, kungayisimi kodwa kungumusa kaNkulunkulu owawukimi. Haleluya. Uthi yena ngasebenza nzima phosa ukwedlula bonke. Ngobani labo uPawuli akhuluma ngabo la? Ngabafundi bakaJesu phela, oPeter and company. uPawuli uyamuzwa yini? Uthi wasebenza ukubedlula. uPawuli la uzwakala sengathi uyazincoma. Uyezwa yini? Kambe uPawuli angazincoma namhlanje? Yena sisuke laye kuchapter 1 kaRomans ediliza ivangeli emsebenzi. Hayi madoda, mina ngiyala. Paul is a champion of justification by faith. Ngeke uPaul azincome, mana simuzwe ukuthi uthini. uPaul uthi yena, kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu ngilokhu engikho khona, njalo umusa wakhe kawubanga yize kimi. Hatshi, mina ngasebenza kakhulu kulabo bonke, kungayisimi kodwa kungumusa kaNkulunkulu owawukimi. Ngomusa kaNkulunkulu madoda, ngamandla kaNkulunkulu ayesebenza imisebenzi kuPawuli. Ngamanye amazwi uthi ngafinyelela emuseni, angiwudlalisanga umusa. Uyezwa yini ukuthi uNkulunkulu ufuna mina lawe senze okufanayo? Uyezwa yini? uPawuli kusho ukuthi wavuma ukuba yisitsha sevangeli, wavuma. He emptied himself. uPawuli, uNkulunkulu wafaka yonke imfihlakalo ukuthi yambuleke ngayo uPawuli. Zwana, uNkulunkulu ufuna mina lawe senze okufanayo. Zwana ivesi Matthew 5 ivesi ngela 16 ithi, ngokunjalo yenzani ukukhanya kwenu kukhanye phambi kwabantu bonke, ukuze babone izenzo zenu ezinhle baze badumise uYihlo osezulwini. Ngamanye amazwi, yekelani ukukhanya kukhanye, yekelani umusa eliwamukeleyo ukhanye, ukuze abantu babone uNkulunkulu esebenza kini, bamdumise yena osebenza kini. Uyayizwa yini justification by faith? Vele justification by faith madoda ibulala konke ukwenza komuntu. Uyezwa yini?
ya ibulala konke ukudumiseka komuntu, ngoba sibabaza uJesu lomusa wakhe, sibabaza uJesu ngegazi lakhe. Okay, asambe sifunde enye ivesi ya 2 Corinthians chapter 12. Ngiyayithanda le. uPaul ukhuluma ngohlupho lwakhe, kodwa akasitsheli ukuthi uhlupho bani. Hayi, abanye ama-theologians bakholwa ukuthi kwakuluhlupho lwamehlo. Abanye njalo bathi wayengakhulumi kahle uPaul, wayele-poor speech. Kodwa ungezwe kuhle la, uPaul akasitsheli ukuthi luyini uhlupho lwakhe, kodwa uyasitshela ukuthi ube lohlupho lokuthi kungani uNkulunkulu engalususanga. Zwana iBhayibheli, 2 Corinthians chapter 12 ivesi ngelika-7. Utheni uPaul? Ukuze ngenqabele ukuzikhukhumeza ngenxa yezambulelo ezinkulu kakhulukazi, ngahlatshwa ngameva emzimbeni wami, ayisithunywa sikaSathane ukuba angihluphe. Uyayizwa yini ivesi? Uyabona yini? uPaul wayengumuntu njengathi, wayelingwa ngokuziphakamisa njengathi. So uthi yena uNkulunkulu ukuze amgcine ezehlisa, amgcine phansi ehambu, engazikhukhumezi ngezambulelo eziningi ayeziphiwe. iBhayibheli lithi wahlatshwa ngameva avela kuSathane. uNkulunkulu wavumela ukuthi uPaul angaziphakamisi. Uyezwa? uNkulunkulu wavumela ukuthi uPaul ameva avela nguSathane aze enyameni kaPaul ukuze uPaul angaziphakamisi. Zwana phela, uNkulunkulu kayisuye oyenza izinto ezibuhlungu zisehlele, kodwa uNkulunkulu uyavuma ukuthi okubi lokubuhlungu kusebenzele ebuhleni. Uyezwa yini? Kulabanye abantu bangafelwa, bangagulelwa, uyezwa ukuthi uNkulunkulu madoda, uNkulunkulu madoda. Zwana la, uNkulunkulu akayisuye okulethela ubuhlungu, kodwa uNkulunkulu uyavuma ukuthi ubuhlungu bufike kithi, kodwa busebenzele ebuhleni. Endabeni kaPaul la, iBhayibheli lithi lona uNkulunkulu wavuma ukuthi ameva avela kuSathane amhlaba uPaul, kodwa esebenzele ebuhleni ekuthini uPaul ngenxa yameva nalawa avela kuSathane angazikhukhumezi, angaziphakamisi. Uyezwa? Uyayikhumbula yini ivesi? Romans chapter 8 ivesi ngelika-28 ithi konke kusebenzele ebuhleni kulabo abakholwayo ababiziweyo ngokwecebo lakhe. All things works together for good. Uyezwa yini? Ukonke, uzonke izinto lo, utsho zonke izinto ezimbi lezibuhlungu, uthi nxa zifika empilweni yethu kukhona okuhle ezikudalayo empilweni yethu. So uNkulunkulu ulengcebo phakathi kwengcekeza. Lanxa isimo ungasizwa sibuhlungu kanjani empilweni yakho, uNkulunkulu ngabona esivumela, kukhona okuhle uNkulunkulu akudalayo ngaleso simo. God has got treasure out of trash. uNkulunkulu uyadala okuhle kokurongo. Uyezwa yini? So ungaze wakhala. Zwana, dinga injongo yameva ukuthi ngawani empilweni yakho, uzamdumisa uNkulunkulu umbonge. Uyezwa yini? uPaul so wayecabanga ukuthi ameva asenyameni yakhe ayaphazamisa ukusebenza kwakhe evangelini. Zwana uthini? Verse 8, ngakhuleka enkosini kathathu ukuba iwasuse kimi. Uyezwa yini? Ngamanye amazwi, ya uNkulunkulu nxa ungasusa ameva lawo, mina ngizakuba isisebenzi esikhulu ensimini yakho. Zwana impendulo kaNkulunkulu kuverse 9. Kodwa yathi kimi, umusa wami ukwanele ngoba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. Ngakho ngiyazincoma kakhulu ngokuthokoza ngobuthakathaka bami, ukuze ngamandla kaKristu ahlale phezu kwami. Uyezwa yini? So uPaul owakuqala engakazwisisi injongo yameva asenyameni yakhe, iBhayibheli lithi wakhuleka kathathu ukuba uNkulunkulu asuse ameva. uNkulunkulu waseresponda wathi, Paul, umusa wami ukwanele ngoba amandla ami apheleliswa
ebuthakathekeni bami. Ngamanye amazwi Paul usebenzise kangcono mawuyisiqhuli. Zwana uPaul nxa isephendula uthi ngakho ngizazincoma kakhulu ngokuthokoza ngobuthakathaka bami ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. So bathandekayo, uPaul wathi esekwazi injongo yameva nalawo ayebuhlungu enyameni yakhe wamdumisa uNkulunkulu. That's why ngikutshelele ngathi mina ungaba kwazi injongo yohlupho lwakho lona lolo ubona ngathi yikusokola emhlabeni, ungaba kwazi ukuthi injongo yalo yini, uzamdumisa uNkulunkulu. uNkulunkulu uyadala oku-right kokurongo. That's why omunye umhlabeleli esithi yena ngizokubonga ngomcabango wami osizini lwami olubanzi, njalo enhluphekweni ngizohlabela ngithi eduze Nkosi yami, eduze kuwe. Haleluya. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uthi, zwana Paul, wena ucabanga ukuthi ungaphola uzangincedisa ngamandla akho wonke. Zwana mfana, mina ngincediswa, mina angiludingi usizo lwakho. Mina ngifuna wena, angilandaba lawe lobuthakathaka bakho. Uyezwa yini? Umusa wami ukwanele unjalo. Mina ngeke mphazamiswe yibuthakathaka bakho. Ngamanye amazwi ngusebenzisa ngcono vele mawungelamandla, mina ngibe ngamandla akho. Asiqhubeke uzonanzelela ukuthi uPaul uthi yena ngakho ngizazincoma kakhulu ke ngokuthokoza ngobuthakathaka bami. Isizathu ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. So wena ungamtsheli uNkulunkulu ukuthi awukwanisi kukhuluma. Uyezwa yini? Ngoba vele kafuni kukhulunyelwa nguwe. Ungamtsheli uNkulunkulu ukuthi wena awukwanisi ukusebenza, vele ngoba kafuni ukusetshenzelwa ngawe nguwe, kafuni ukukhulunyelwa nguwe, ufuna ukukukhulumela, ufuna ukukusebenzisa. So madoda, akula excuse esingayinikeza ngaphandle kokuthi uthi wena kawukalungisiswa ngokukholwa. Kulapho ongasebenziseki khona nxa ungakalungisiswa ngokukholwa. Uyezwa yini? Zwana iBhayibhili, Ephesians chapter 3 ivesi ngaka 7 ithi, mina ngaba yinceku yevangeli leli ngesipho somusa kaNkulunkulu engasiphiwa ngokusebenza kwamandla akhe. Uyezwa yini? 1 Timothy chapter 1 verse ngaka 14 uthi umusa wenkosi wathululela phezu kwami ngokwanda okukhulu ndawonye lokukholwa kanye lothando olukuKristu Jesu. Bathandekayo, nxa sesifinyelele emuseni esimi kuwo, kuyini okulandelayo? Zwana ivesi ngu5 ithi, ngakho ke njengoba silungisisiwe ngokukholwa. Uvesi 1 ade siyifunda ithi, ngakho ke njengoba silungisisiwe ngokukholwa silokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Verse 2 esifinyelele ngaye emuseni esimi kuwo khathesi ngokukholwa, njalo siyathokoza ngethemba enkazimulweni kaNkulunkulu. uPaul uthina nxa singafinyelela emuseni okulandelayo yikuthokoza enkazimulweni. Yiphi le nkazimulo kaNkulunkulu? Ngiyazi abanye sicabanga ukukhazimuliswa uJesu esiza ngokwesibili. Right, angikuphikisi. Kodwa kahle kahle uPaul akakhulumi ngesikhathi uJesu esebuya lapho okubolayo kusembatho okungaboliyo. Hayi, uPaul ukhuluma ngenkazimulo eyisimilo sikaJesu manje. Uyezwa yini? uJohn 1 verse ngelika 14 ivesi engiyithandayo ithi, ulizwi waba yinyama, ulizwi wahlala phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo enjengozelo yedwa kayise egcwele umusa leqiniso. The word became flesh, the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Uyezwa, yiyo le nkazimulo etshiwo nguPaul, inkazimulo kaJesu eyabonwa ngabafundi. So abafundi babona uthando lukaNkulunkulu, iAgape, uthando olungela mngcele, uthando olungazifunela okwalo. Asifunda uColossians chapter 1 verse 27, uNkulunkulu wathanda ukubazisa phakathi kwabezizwe inotho emangalisayo yemfihlakalo le enguKristu phakathi kwethu, ithemba lenkazimulo.
Haleluya. Bathandekayo, inkazimulo kaNkulunkulu luthando lukaNkulunkulu enhliziyweni zethu, isimilo sikaJesu. Haleluya. John 13 verse ngela 34 kusiya ku 35, zwana iBhayibheli lithini. Ithi ngilinika umlayo omutsha, thandanani. Kumele lithandane njengoba lami ngilithandile. Bonke abantu bazakwazi ukuthi lingabafundi bami nxa lithandana. Haleluya. Bathandekayo, yilithemba esilalo nxa sesilungisisiwe ngokukholwa. uNkulunkulu ufihla imisebenzi emihle kuJesu, imisebenzi yokukholwa okusebenza ngothando. Umusa engikhuluma ngawo ufika kithi ngomoya oyingcwele. 2 Corinthians chapter 3 verse ngela 17 uthi yena inkosi ingumoya, njalo lapho okulomoya wenkosi khona kulokukhululeka. Njalo thina sonke esibonakalisa inkazimulo yenkosi ngobuso obungembeswanga, siguqulelwa ekufananeni layo ngenkazimulo ekhula kokuphela evela enkosini engumoya. Haleluya. Ngifunde lo verse 18 la. Ngifunde lo verse 18. So nxa usakhumbula uRomans chapter 3 iverse ngelika 23, uPaul ekhuluma ngamaJuda labezizwe engakakhulumi ngokulungisiswa ngokukholwa. uPaul ukhuluma into ezimbili kuchapter 3 iverse ngelika 23. Uthi na bonke bonile basilela enkazimulweni kaNkulunkulu, ngamanye amazwi bonke bawona lokhe besona. Inkazimulo kaNkulunkulu iyasilela kubo. Isono yinto esabekayo kakhulu ngoba asikwenzi ungaye ezulwini kuphela, hayi, kodwa siyakuphuca inkazimulo kaNkulunkulu. uNkulunkulu wadala umuntu ukuba ahlale phakathi komuntu. Thina silithempeli likaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ukuhlala kithi, ufuna inkazimulo yakhe ikhanye kithi. Uzakhumbula ukuthi yikho okwakulicebo likaNkulunkulu ngo-Adamu lo-Eva, kodwa isono sabaphuca inkazimulo kaNkulunkulu. Kodwa zwana la, indaba ezimnandi, ukukholwa akusenzi ngamanye amazwi akusinikezi itikiti lokuya ezulwini kuphela, hayi, futhi akusinikezi ukuthula loNkulunkulu kuphela, hayi, kodwa phezu kwalokho ukukholwa kubisela inkazimulo kaNkulunkulu kithi. So ukukholwa it restores the glory of God that was lost ngenxa yesono. Uyezwa yini? So nxa sesikholwa, that glory eyalahlekela uAdam lo-Eve iyabiselwa kithi. Uyakwazi ukuthi uAdam lo-Eve into abayenza kuyini beqeda kuona? iBhayibheli ungayifunda kahle izakutshela ukuthi baqala ukuthunga amahlamvu omkhiwa bazama ukuthi bazigqokise. iBhayibheli izakutshela ukuthi kwala ukuthi kubavala ubunqunu. Amahlamvu kazange replace indawo yenkazimulo kaNkulunkulu. Kwathi kufika uNkulunkulu ebabuza ukuthi Adamu kuphi, bayakhonfesa bathi sithe sisizwa ilizwi lakho lihamba ensimini, sacatsha ngoba sihambaze. Uyezwa yini? So amahlamvu, ivangeli lamahlamvu kalivali ubunqunu, kalibiseli inkazimulo, kuphela ivangeli lokukholwa, i-justification by faith. Asiyivale man, asiyivale. Then uRomans chapter 5 iverse ngelika 3 lo 4, uthi akunjalo kuphela, kodwa siyathokoza njalo ezinhluphekweni zethu, ngoba siyakwazi ukuthi ukuhlupheka kudala ukuqinisela, ubuntu, lobuntu ithemba. Haleluya. Uyezwa yini? Lalobu umusa kaNkulunkulu uveza ukulunga kukaNkulunkulu kithi, kodwa imvelo yethu isali lokho ingesono, we remain sinners. Kulempi eqhubekayo, lanxa umoya ongcwele esenqobile inyama kithi. uPaul uthi kukhona ukuhlupheka, ukubekezela, isimilo lethemba ngenxa yokuthi siloJesu phakathi. Uyezwa yini? So inyama izasokola ngoba izaphucwa inkanuko zayo. Uyayikhumbula yini ivesi? 1 Corinthians chapter 9 verse ngelika 27, uPaul uyakhuluma uthi ngiyawudinda umzimba wami ngiwenze isigqili ukuze kuthi nxa sengichumayeza abanye mina ngingalahlwa ekugcineni. So nxa sesiloJesu enhlizweni zethu,
inyama izasokola ngoba inyama izaphucwa inkanuko zayo. We won't satisfy the flesh, even though we are sinners 100%, but we will never satisfy the flesh. We will never save the flesh. Uyezwa yini? Ngoba silokuthula lenkosi yethu Jesu. Nxa sesilokuthula siba lamandla okungumusa kaNkulunkulu, the enabling grace. Nxa sesilomandla, iBhayibhili lithi siyafinyelela enkazimulweni. Nxa sesisenkazimulweni kuzala ukubekezela, kuzala ukuzehlisa, kuzala isimila, kuzala ithemba. So the flesh will suffer. Uyezwa yini? Ngoba ifleshi sizadinda umzimba singayinikezi izinto umzimba ozifunayo. Nxa uJesu ephila phakathi kwakho, uzomelana lezilingo zikaSathane lokuthandabuza njengo-Abrahamu. Ya, waqiniselwa u-Abrahamu akazange alahle ukukholwa lanxa wayesedlulelwe isikhathi sokuzala. Nxa uMoya oNgcwele eseveza ukaKristu kuwe, ngeke ube disappointed, ngeke uyangeke, ngeke udangale, ngoba vele ithemba kalidanisi. Ngiyabuzwa yini ubunandi bevangeli? Ya, ivangeli lokusindiswa ngokukholwa. Yabona yili ivangeli elimnandi lona leli kuphela. Leli ivangeli leli lokusindiswa ngemisebenzi leli, lokuzama ukuzisindisa ngokugcina umthetho, vele alisoze likunikeze ukuthula. Uyezwa yini? Liza kugcina isigqila ngaphansi komthetho, usokola uzama ukwenza lokhu sehluleka. Ya, usiba lonembeza, usokole. Uyezwa yini? Phila ngokwesaba, ngoba vele alisindisi. Livangeli lezigqili ezihlala zingaphansi kwamaster wazo ongelazwelo kizo. Uyezwa yini? Ivangeli elimnandi, ivangeli lokusindiswa ngokukholwa, i-justification by faith. Nxa ungaveli wamukela ivangeli lokusindiswa ngokukholwa, ya, usindiso lwakho luqinisekile. Romans 8 verse ngelika-30 ithi labo abamiselayo wababiza, labo ababizayo wabenza balunge, labo abenza balunge wabanika inkazimulo. Haleluya! Ngithanda ngoba iBhayibhili lithi labo abamiselayo. Ngubani owamiselayo? NguJesu. Wababiza, ngubani owababiza? NguJesu. Ya, kuthiwa ubenza balunge. Ngubani ubenza balunge? NguJesu. Ya, wabanika inkazimulo. Ngubani obanika inkazimulo? NguJesu. Konke nguJesu. Umuntu kalandawo la. Uyezwa yini? Those he justified, he also glorified. Uyezwa yini? Ingxenye yethu kusukela ekuqaleni kusiya ekugcineni yikukholwa. Ungalahli ukukholwa. Ezilonge uhamba ngokukholwa, izithelo lezi ziqinisekile kuwe. Uyezwa yini? Kulabantu abaningi ebandleni la bazikhathaza kakhulu ngezithelo, ukuveza inkazimulo kaNkulunkulu. Uzokuthi amadoda asitheleni izithelo madoda. Ya, senzeni lokhu, singenzi lokhu. Uyezwa yini? Ya, same sethanda abazalwane madoda. Ya, same sebanikeza ukudla madoda. Asame seyenza lokhu. Bathandekayo, we begin with peace. Uyezwa yini? Siqala ngokuba lokuthula lenkosi yethu Jesu. Nxa ungelakho ukuthula, ngeke unambithe inkazimulo kaNkulunkulu. Ngizakutshela isizathu. Ngeke kwenzeke ukuthi ukhululwe ekwesabeni. Ya, mangikhuluma ngokwesaba, ngitsho ukwesaba ukwahlulela lokwesaba ukufa, ngaphandle kokuthi uzwisise i-justification by faith. Uyabona bonke abantu abangamukeli i-justification by faith baphila phansi kokwesaba ukufa lokwesaba ukwahlulela. Zwana la, kumele wazi ukuthi nxa ungakhululwanga ekwesabeni, ngeke uthande. Uyezwa yini? Lanxa ungazuchingela utshela ukuthi hamba uyothanda umakhelwane. Uyezwa? Uthi hamba uyothanda omkenu, hamba uyothanda abantu ongabaziyo abangathandekiyo, ngeke ubathande as long ungakhululwanga ekwesabeni. Zwana iBhayibhili ukuthi ithini? 1 John chapter 4 iverse ngelika 17 kusiya 18 ithi ngothando luyapheleliswa kithi ukuze sibe lesibindi ngosuku lokwahlulela, ngoba kulomhlaba lathi sinjengaye. Haleluya! Uthando lwenza njani bathandekayo? Luyaphelelisa kithi ukuze sibe njani? Sibe lesibindi ngosuku lwani lokwahlulela. So nxa sesikuJesu othandweni, sesilokuthula loNkulunkulu, silesibindi.
sokudlule ekwahlulelweni, kasesabi lutho. Uyezwa ngoba emhlabeni khona la sinjengaye, ngamanye amazwi sisenkazimulweni yakhe, kasesabi lutho. Ngingesabani, ngingesabani ngilokuthula okuhle, haleluya, lanxa ngifika ekulingweni ngoyama engalweni yakhe, haleluya. Uthi umhlabeleli, ngingesabani, ngingesabani, sengilokuthula okuhle, lanxa ngifike ekulingweni ngizoyama engalweni yakhe, haleluya. Abesesithi yena, uthando olupheleleyo liyaxotshwa ukwesaba, ngoba ukwesaba kukhumbuza isijeziso. Umuntu owesabayo kaphelelisangwa othandweni. Uyezwa yini? Uyezwa yini iBhayibheli? Ethandweni akula kwesaba. Uyezwa yini? Uthando olupheleleyo luyaxotshwa ukwesaba, ngoba ukwesaba kukhumbuza isijeziso. Umuntu owesabayo kaphelelisanga ethandweni. Mana ke ngikhulume lana elingaphansi komthetho, elifuna ukuzifaka lithi khoxo ngaphansi komthetho, lichinge litubhule umlomo nxa ngikutshela ukuthi awusindiswa ngokugcina umthetho. Zwana ngikutshele, lonke elingaphansi komthetho liphila ngaphansi kokwesaba. Uyezwa yini? iBhayibhili yala ithi ethandweni akula kwesaba. Uyezwa yini? Ngoba uthando olupheleleyo, ayikhona ifeki yothando. Uthando olupheleleyo, genuine love, luyaxotshwa ukwesaba, ngoba ukwesaba kukhumbuza isijeziso. Uyabona uma ungaphansi komthetho so vele uhlala ukhuluma ukuthi umoshe, ukhumbula ukuthi umoshe kuphi, yini ongayenzanga kahle, yini okumele uyilungisise. Futhi uyabe ulokhu uzimakela ngathi ipheni yakhona yokumaka ulayo, ungathi ulestandard sokumaka, futhi uzadelela abanye, ngiyakutshela, nxa ungaphansi komthetho, ngoba uzabe ulokhu ubona ngathi uyenze kahle. iBhayibhili yala ithi yona ukwesaba kukhumbuza isijeziso. Uyezwa yini? Zwana iBhayibhili ithi umuntu owesabayo kapheleliswanga ethandweni. Amanye amazwi uyashota ethandweni. Akwenzakala ukuthi umuntu aphelele ethandweni esabe, futhi akwenzakala ukuthi umuntu angesabi yena engakhululwanga ngaphansi komthetho. Ngakutshela ngathi mina umthetho unikeza isona igunya lokubulala, because we are sinners, we deserve to be condemned, we deserve death. So nxa singaphansi komthetho, vele singaphansi kokufa, singaphansi kokwesaba, kodwa sidinga ukukhululwa ngaphansi komthetho, sibe ngaphansi komusa. Uyangizwa yini? Ya, bambe khona lapho, bambe khona lapho. iBhayibhili lithi lena owesabayo kaphelisanga othandweni. iBhayibhili ikhuluma ngokwesaba, ukwahlulela lokulahlwa. Uyabona, nxa usesaba ungakhululwanga ekwesabeni, ngeke kube nalo uthando. Ngikhuluma ngothando lukaNkulunkulu. So bathandekayo, ungumthandazo wami ukuthi sizwisise uthando lukaNkulunkulu, ngoba okwakuqala ivangeli kumele lisikhululwe ekwesabeni, ukufa lokwahlulela. Kumele sibe lokuthula. Uyezwa yini? uNkulunkulu asibusise silazi iqiniso, iqiniso bese lisikhulula, ngoba yilo elilamandla okukhulula. Uyezwa yini? Ya. So ngingesabani sengilokuthula okuhle. Ulakho yini ukuthula? Nxa ungelakho, kwamukela ukuthula ngokukholwa. Yamukela ukulungisiswa nguJesu. Nxa ungalungisiswa, iBhayibhili lithi lona uba lokuthula loNkulunkulu. Nxa usulokuthula loNkulunkulu, iBhayibhili lithi ufinyelele emuseni. Ngikutshelile ngathi umusa lowo kuthiwa yi-enabling grace. Yiwo umusa okwenza wenza izinto ezingayenzekiyo nxa usemuntwini. Umusa nalowo okwenzela konke okukwehlulayo ongasoze uzenzele khona. Uyezwa? Umusa, enabling grace, yiye kwenza ukuthi uthande abantu abangathandekiyo. Uyafinyelela enkazimulweni kaNkulunkulu ngomusa, uyathokoza enkazimulweni nxa usuwamukela. Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu, yamukela umusa kaNkulunkulu ufumane umqhele. Yamukela ukuthula kuJesu. Uyezwa yini? Ngikubizele esiphambanweni laphayana.
umsindisa achitha khona igazi. Yezwa yini? Nxa usamukela kasikhuleke Baba oyingcwele, siyabonga musa lothando lwakho olumangalisayo. Ilizwi lakho selifakaziwe, sicela usibusisele lona. Siyavuma Nkosi usisindise, siyavuma le nhliziyo zethu, silungisise ushiya sinikeze ukuthula lo Nkulunkulu. Baba oyingcwele, siyavuma, sindisa abafowethu, sindisa odadewethu, sindisa ogogo, sindisa okhulu, sindisa omama, sindisa abanaba bami. Baba oyingcwele, siyalamukela ivangeli ngoJesu siyakhuleka, amen, amen.